seng riulum ka UDP ka belong ka way ni ki seng menitray lang bat ka sarkar jala ka MDA kalapha ya ka dorkas halor ki santli ki mat bakong san ban pensngong sho menteri kampo ying Amit Shah haga jingwan jung u sha ka nong ba shlo ya ka ni ka dorkas la ai sho Amit Shah da way ni ki menteri ka UDP ubari khmi ya ka tanat home police umalak men rimboy hapain wood shlo Lingba ka ni ka dorkas lapan sungong siya ka sarkar pdeng ya ki santali ki mat bakuntop ya ka inline permit ka jing penrung ya ka tien kasi bat garo ha ka each schedule jong ka Indian jong ka constitution jong ka India jong ka constitution kari ki jing ka jia khapur bat ka jilla Assam ka jing pen kalai ki katu ka ni ki mat basngodan kam ha ka be dei ka jing pentrai kam ya ka 6 schedule pan bu ru ya ka rukom thungi Penburu la ka jong ya ka rukom thong ki officer he badai khmi ya ka jilla da ki brio na ka jilla hi khnang bakan don ka jing so try ya ka jing sim rai haboro ki liang habakran ba ka don Bosco Media Network mentangi don ye Dr. Jemino Iban Batai ngi halor jong ni ka dorkas nakaliang ka jongi kum ka party UDP hadin bang iyo ya ka ni ka jing tip ba Union Home Minister jong ka ri India Amit Shah wan banjungo kini ke jela menikren halor ki mat ki bakong san ha bedi bagani ke state ke jongi ti nakaliang ke jongi ru nila penkre ya ka memorandum but ha kini ke memorandum nila bu kumasan kali ki mat ki ba ni small day bagi long ki bakong san ba nakamenta ke jat pinyo ke jongi bandam daga state ke jongi kawai na kini ki mat ketika jingdawa nakaliang juga state ban menteri kam no ya ketika inline permit mo kata ke banding kong kame baling ong ke jingdawa na state namar ba kani kam dei shu ke jingdawa tang no way you are ndei nakaliang jong kin ru put ki MLA ki badon hakani ke jala ke jongi mo bami man nakin report ki constituency kila adopt ya kini ka resolution ha assembly da kawai ka sur da kawai ka jingmud bala don kam ban pentri kam no ya kini ka inline permit ha ka jala Meghalaya tikani ka de kam de ka sur tang jong we wa kadi ka sur jong kin report ki nomikmat na kini ki robotli ki constituency ki beton hakne ke jela Meghalaya kabomod hi klade ka surhi jong upan ba babon balang mo tim dei tang nakaliang jong politicians le nakaliang jong ki pressure group nakaliang jong ki interest group nakaliang jong ki community based organizations baro ilaya kwa ba don kam man country kam no ikini ke inline permit namar ba sa bon ti ki snem mo ba ha ka jala ka jongi lami ki jinge ki halon ka jingwan rung ka thep jong ki brio ki banabar but kumno ban manra ya ka mechanism ka baklan bor ha ka ni ka jala ka jongi ban khangnan ya ka jingwan rung ka thep jong ki brio ki banabar but ka jingkali ka bangi bu na ka lang ka jongi ka long Balada ya ka Nagaland la ai ka ILP, ya ka Mizoram la ai ka ILP, ya ka Arunachal la ai ka ILP. Mo. Yes sir. Tiyo kini ki kanya banai ru la ai ya ka ILP ka ya ka jala Manipur ka jingkali ka longba balai mla banai ya ka ILP ya ka jala Meghalaya. Why adopt a fragmented approach? Ya ke northeastern region namar bahkan ni ketika isu kabelong common ya kijat pun rio rit baro betul katan dalam mini dari India. That is number one. Mo number two hakabai dei bat kajing penrung ya kini ketin kasi bat garo mo hakani ke schedule kernet ke baprane tekani ru klade ke demand kajing dawa nakaliang cungi kum kejat menteri bekum ke state lampun keligisnya bat ladang ia keren hakabai dei bat kani ka jing penrung ya kani ka ketian kasi bat garo ha kani ka schedule ismo ba kalong ka basyong nong rimba namar ba
ladang yang nujor hakabai day bat ka jingroy bat ka spa mo hakabai day bat ka ketian kasih jongi mo de kala kiu hatu kata-kata but kani ketian kasih kala day kata ka medium of instruction nado ka primary level hado ka PhD level but kani rula don kajing itu nado kipor ki bala led no nakaliang jong ka mo nakaliang ka Calcutta University but kam charter ter mo yes sir di kajing kali ka long ba balai ba lada ka sarkar kami ka laban ai ya ka bodolan ya ka bodo language mo ha di balai ka laban ai ka tin kasi namar ba lada ni nujor kaktian jongi bat kaktian bodoh ni na try ni kam ruspa mangi lani ni la baneran kan ni la baneran kan dor mo ka bai dei bat ketika kaktian kan ke jingkeli ke long ba why is it la ban ai ban penlung ki kaktian hakane ka khnit ba pra balai pada kaktian kasih la ban penlung kan kata ke jingkeli pi tinggi soba ini kalaman day tangka political decision mo coba lada kila ban penrung ikini kibai I jakit beliin namun penting si tinggi soba ini ke approach na kalian jangan sarkar kami kalong kumba kile silang kan silang kan which is not right jika balai pen hakabai day bat kenika kajingya kaja kaput mo kaniru kedai ka isu ke ba la don mentala kumbasa fu prasnem saya keren kijingya ki ibabon kijingya snam mo kijingya yap jogi brio ki basyong ki basa ki tan kaput mo ke tension kijing jenjar dungi brio ki basyong ki tan kaput ba tatel ke nandu ki por ki bamenshwa mo nakaliang jong ki sarkar ki babon akan ka sarkar ke dungi akan ka jalam Meghalaya jogi laya persyang banyak keren mo apa ka samban Meghalaya mo akan level jong chief ministers la kumba like Hossein akan level jong ki chief secretaries la kumba Hossein genre hadu manta 4 la ban embed dia kenika jingya kaja kaput ni di ini semua kami nomor bahak tu kapol kam mencuaru nila ya demand la edawa bakla ya keren lu assembly la pasu assembly baka center ke di mantau no ke boundary commission kamun penbed ya kenika jingya kaja kaput ni genre nakaliang juga sarkar kemiru khramla banle kata bakanian bet ini kecelahan begini penbet paramaki kenri menta pan adin bengi asmo ban kaliang jong kan sarkar kemi ke bamenta mo bakan don kata jingmut bagi jing temu ban penbet sendon ya kata jing ya kaja kamput mo kenika north eastern region ke jongi Schwaben mo mangin rakib yang ini kajingdap nyok sansnem jinglan dut kari India mo tinggi semua bang ini ban sim kabul kan ni mo balada kalong forthcoming na kaliang jong center ban kumbatong ini penbed no season don di why not kan ban ngiru na kaliang jong state ilong ki bakroy ban poi siya kata ka meet kajing ekwen ni tong ban poi siya ka meet jing ekwen ni pi ban don ko ke ban mi na kani ka meet jing ekwen mo but kani ka kadi ka ban mi na ka meet jing ekwen ru kadi ban long ka masyong long rin ba it should be on the basis of justification kan kala bandai on give and take kajing ya ai kajing ya sim tambah katiban long pada kemasyong long rin based on justification mesti mencuang sim kan dia ai kan dia kami benong tarokom ini sim ini ai tambah katiban long kemasyong long rin kan mo to kebasau kebangian kan ketika amendment dia ke 6 schedule ini nakaliang ke celah ke jongi ban nakaliang joki ni kita district council mo
Di hadian bakawan kenika Parliamentary Standing Committee siya kajelah ke jungi. Nakaliang jungki di kinong ikmat jungi, but nakaliang jungki District Council kila hajingmod. Siya kenika Parliamentary Standing Committee hakabay di bat kita ki propose amendment. Mo, ban penkala ya ki kaptu kan ni ki mat ki ba skau dan kam. Hakabay di bat ka jing tentray kam ya kanika 6 schedule ke District Council mo. Disney kat kum kabangay yo jing tim nakaliang songa. Ba kibabon among babon katu kat ni kimat kibakongsan ba. Kabala kadaw nakaliang jong kinongyalam ki jongi. Imat nakaliang jong ka Parliamentary Standing Committee kamsim pedang ni kita kicing hajing mod. Tika niru kadika way kaba ketakin. Ya ka hukum terkad nakaliang jongi kum kinongyalam mo. Habang iaya ke jingmut kumno ban penklan bor susu ya ki District Council kumno ban manra ya ka hukum terkam ke bakam janai ke babon ki pentamo genre imat ya kata ke jing ai jingmut ru ngami iba kan poi kat kum ka kan nong kat kum ka jing milin ti jung babon balang dei. Kan dia juga dikawai ke area of concern. Kebahangi ngikwa mentun semua ya kan sarkar kebe baki di ban burom. Ya kejing hajing mud jongki try muluk. Hakabai de berka culture ke jongki, hakabai de berka tradition ke jongki, hakabai de berka history ke jongi berka terter. Pi berka hakan welcome itu niat iki snong ki tau berka terter kan. Mo ki himai ki it berka terter kan. Kini kidiki issues kiba don kam ha kebangi hamani perkat mat kebakado kedeke ni ka joint cadre mal ni ketika state tungi don kenika joint cadre system mat ka sam dai dimanta ila kwa ban don no ta separate cadre ke nagamta ka jala ka jungi kan kelarang ni don ka separate cadre ke tamod langi kren ka wai dei ban kini ki officer mo ki bangi nyo ki bang tray akan dika jala ke jongi long ni nyo ya kita ki officer ki badon sisya kata ka jing ka jing small try mo ya jala bat kumno ban run ya kan dika administration ke jongi ha lenti ke badai ban ka kom ke badai kan diki santali ki man ki ba kongsan ba nakaliang jongi kum ka UDP ni small ba kilong ke badon kamha ke bangi haman bu Ahmad jong sarkar kami but ni kermen ru baka sarkar kami kan romgen ya kini kimat jingdawa nakaliang jungi kum ka parti namar ba kadi kamde tang ka jingdawa nakaliang jungi kum ka parti andre kadi ka jingdawa jong upat ba nong jong ka jala mengalia hi berhawai tikata ka baka kwa panbu Ahmad jong pi ka por kan Kublish pun sa.